Ngi pedang sengang bahabat ai kublai pi barok kito ki baju sengong tenan ban sengap bat ban pet yaki video sahakane ke channel. Hakane ke video ngin yapet yaki Nongjop haki kusnam bapher. Haka Sngi basam yaka balon di or award kata menit kamet palat citeng senya. Haka ba yaka balon di or award jong usnam arajar arpesan nakaliang jong ki shenrang. La job yaka ada Usame Dembele jong ka klub Paris Saint-Germain bat kumjoro jong ke Rifran. Haka ba u Dembele ula penlem ya orang yelak kai jong ke Barcelona bat kumjoro jong ke Spain. Kata ulamen yamal ubadon haka kerdan ke baar. Nang ta ubadon haka kerdan ke balai. Haka ne ka balon di or award udahi orang yelak kai jong ke klub Barcelona bat kumjoro jong ke Brazil kata ura finha. Dembele udon shisha ya ka hok banjob ya ka neka kusnam balon di or award jong manta usnam arajat ar usan namar ha bapej bat phai ya kurkom ya la ka jong u hakan neka ayam ya la ka jong usnam arajat ar pusan ulang shisha urang ya la ka ubateben namar la kisan to khandai tali kijing ya la ka ki ba u ya la ka ulaya bantap hadu lai pholai tali ki kol khat lai tali ka assess sa phon ru tali ki kol bat assess hadu ar pusan ka big chan kreator Cispa lai pulai ke kipas, haduk kendai pewe ke shot and goal, bat sao teli ki trofi kata, naduk ke French Cup, ke Super Cup, ke Ligue 1, bat kam tamle ke UEFA Champions League. Kat ba ulamen yamal pat na ke Henry Pusan teli ki jinge lakai, ulayak bantap kat kendai teli ki goal, arpo sao teli ki assess, sao pulai teli ke goal bat assess, san peu ke Big Chan keritar, cispa kat san ke kipas, prapeu kendai ke shot on goal, bat lai teli ki trofi kata naduk ke La Liga, ke Copa del Rey bat ke Super de Espana. Ia ke Women Ballon d'Or Award jong menta usnam arajar arpusan. La job ia ka ada ka Aitana Bon Mati. Ia ke Copa Trophy la job ia ka ada Ulamen Yamal. Ia ke Asian Trophy da Ukain Luki Donnarumma. Urang up goal jong ke klub Paris Saint-Germain. Ia ke Kat Molar la job ia ka ada Victor Gyökeres. Ia ke Women Asian Trophy la job ia ka ada ka Hannah Hampton. Ia ke Women Kat Molar Trophy la job ia ka ada ke Eva Pajor. Kat ba ia ke Women Copa Trophy la job ia ka ada ke Vicky Lopez. Ia ke Man Coach of the Year la job ia ka ada Luis Enrique. Coach jong ke klub Paris Saint-Germain. Kat ba ia ke Women Coach of the Year pat la job ia ka ada ke Serena Williams. Bat ia ke Club of the Year pat la job ia ka ada ke klub Paris Saint-Germain. Kat ba na kaliang jong ki kentai pat ke Club of the Year la job ia ka ada ke klub Arsenal. Kini kilong kilis jong ki Nongjop ya ka kusnam bapher Haka Sngi basam ya ka balon d'Or award ya ki wei pat ki tip syapang jong ka jingala kai football ngin saya syampat bat pi haka wei ke video pat second mau banyon utu subscribe button kublai shibon.